Lieper spetemp pil vos minisguard belgi design den cit. Ci vet vosotters usche travaglier mesem da sia mezde. Forza, o legni loter tranter vosotters dia liber. Bec, Livia da Coraglia è stata con nostra moderatora del minisguard Nina Giuador. E che? Per semplicemente uscea? No, forza aveva svia da vosa emissione del minisguard il anno passato. Lo Davide Gudanier e bei insieme mezde con Nina. Hallo zusammen, io sono con Livia. Noi stiamo a presentare in centro mezzodì zusammen. Siamo con Sur Curaia e con Janelles, quelles cau. E poi centro viene la mamma della Livia per noi e noi siamo giù con Bob. E io sono legra al fetch. Ja, oui. Elle è super. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao. Basta. Per cau è pulistren. Ich weiß, ich bin gar fast Sport, ich bin Struschcenter alla Livia. Hallo. Con Bob sono schon da deve plestada. E sur to kestan vien con tocca la bleda nekv, c'ha pa gis gost da dek per speneda. Ja, ein grandiosen vien weinsam fininosa, con bleda nekv ed flott frekt. Ma lei moment. Ed ossa buna mainzen in sfrach oildo in a massa nekv. Perché stoinza in premeneda. Ma ossa schea. Dar in cit sen kesta carta co. La rusceia è una scinumnada carta geografica e un continente a degna nord, perché il polo di nord è il più sensom del nostro pianeta. E in giù è sud, veca in questa direzione è vest e veca ost. E che è importante sapere per un clic da onda ci vent vigna, insomma, che è decisivo per loro. L'anno passato è il vent nia di polo di nord. Da mai, da se co. E do con che portò in una massa nekv. Ma l'anno è d'ancever con la culla di mondo. Intorno al pianeta do quei differenti vetters. Quella ci è 10-50 km sur il funs es nomna stratosfera. Per mettere avanti quando occhio quais, già som del tutto la stratosfera svolen per esempio ils avions grans. E la stratosfera do quei ferms vents, c'è un'influenza sul loro turnus su terra. Usce per esempio il trabul polar, quel fa sias rundas intorno al pol del nord, del vest all'ost. E questo trabul polar è usce ferm che l'influenzesce vents più bass, per esempio l'usce numno jet stream. Il jet stream ha grande influenza sul loro turnus, perché il boffa sur nostra parte del pianeta. Il jet stream fa quel trabul polar sias rundas e stumpla intorno la bella e la tridora. Mince tent capite però che cosa col trabul polar c'è niente expert sempre proprio declarer. Els vetzen becce l'aier del trabul polar è scioda in un dandet in frapots dis da -70 gros su -20 gros, una differenza da 50 gros. E qui ha con conseguenza che il trabul polar croda or da sia equilibrio. Qui bader il jet stream, che non va più con schwung dal vest verso ost, in per sé comincia scuina serb, da dire del nord al sud e del sud al nord. Tutto in ordine c'è direzione che il vent va internus, es müda l'ora. Per la grande naif dera quei usce che il vent es nie del nord, vuol dire aer freit e bletsch dall'Atlantic. Col vent riva che l'aer freit e bletsch ternus e va in sud alla bassa in nostre regioni biotes del Grigiun. Più in sud il vent va da più sfredeschel e da più nuvole d'acqua. Tutte in una sono le nuvole plai novo e pesantes che le non arrivano più haut, per esempio su una montagna, ed allora emi des deliberer dall'ova per river sur ora. Qui può essere in forma di plövgia o a sculefna passeda che des freit con ubgera naif in frequent tempo. Meteorologi discorren per quella situazione di una bloccata da nuvole al nord, vuol dire
Il vent va in del nord e le nuvole vengono tutte in una blocchedes in un lö, per esempio vide d'una montagna. La combinazione del stodamain spontan del trabul polar e la bloccata de nuvole al nord hem fat che dottor nus usce bgera naif. E con la blera nec fa oil do glatsch sem veies. E cler che l'esch li shows. Combattia vincels events con sal, ma per deliberar tot las veies grigiungas dovri melas e melas tonnes de sal. E naturalmente las maschines vetirs. Quels cau conoscis sigir, als Kriegs. Con quels vegnes tu schau neuf cuda bia neuf, quels vesis minche ga cus mais a scola, ni al temps liber. As que vos savais an quels e de vostir, quels que bitten sal. Come il sal vido. C'è che non sono mandanai de non der ven quei sal. A per quai es un usatzkau te Andreas Descher. Ja, das Salz kommt aus unserer Salzhalle vom Bezirk 7000. Kann ja gerade mal reinschauen. Ja, hoila. Okay, guck oi. Sal. Das ist alles Salz, ja. Darf ich mal probieren? Ja. Die Kuriose, die kann ich mir tun und dann Ja, das kann man auch zum Spaghetti machen brauchen, das Salz. Ja, fix auch. Ja, für jetzt ein Experiment. Qua è acqua gelata con colore blau, nur durchsagau. Uns brennen einen Tag durch Sal. Wie viel meinen Sie? Wie viel muss ich drauf tun, damit es wirkt? Ja, etwa 10-15 Gramm. Oh, das ist jetzt noch schwierig. Ja, das ist schon gut. Das langt schon. Ich tue noch ein bisschen. Wie sieht das aus, wenn wir nachher dazukommen? Ja, das nimmt mich auch wunder. A Tusaun hai plats per 3 melitonnen sal. Quai tonge per l'uf territori ne vende richen au la pon tocken sil pass del San Bernardino a per las vias tocken a Castì. Ma in pinche part de tot las vaies el Grigiun. Per tot las vaies el Cantun trovi bunamain ciunga de pli sal, varga 14 melitonnes. Il sal che ven bez en teifer els vits ai gnanc 1000. Paia, quams de sal quinza gnanc metter avon. Quei Sal, ich habe ja probiert davon. Hätte ich das nicht sollen? Ist das eigentlich ein spezieller Salz? Nein, das ist mehrheitlich das gleiche Salz, wie man auch braucht zum Spaghetti kochen. E fa ja impressione se vede quelle dimensioni del sal, ma non essen capo se come in questo invaia. Scomprem, vegn el pumpaus en un grand silo. Quai va atras in a pompa a Bijels. An avent del silo sa minche chauffeur a plani tot per suls il criec a suenteris in vaia. A chance in planiu, e de auto vicino va per spurs in vaia. A de von es fa ein Experiment, forza se weisel, in kun ed in senza sal in Toglatsch. Mir nimmt's jetzt Wunder, was passiert ist ihnen. Was meinen Sie? Ja, hat sicher ein bisschen geschmolzen, aber ein bisschen Eis wird sicher noch rumhaben. Das meinen wir auch. Also ich muss los rausgehen, wenn Sie die jetzt in die Saal wollen. Das ist jetzt eingeführt. Ah! Jetzt gibt es nicht. So. Also. Ja. Auf der Straße mit der Pneuabreibung auf dem Salz zusammen gibt es natürlich noch ein bisschen eine grössere Wirkung. Aber das ist hat eine gute Wirkung gezeigt. A die muss auch sein, also sente che non dius che va, che sal, per popolo a glatsch. Wer schon vieles dus pinovas aventuras della famiglia. Babulin, babulin. Quella melodia rebella crea bec pleur di misceots. A mince cas, quels videos dati in tutti els idioms. Ma in miglior purdets di stets. C'è l'en giocare. Oz facein a scolinha. Sì, la Luisa. Ed I sun la musadra. Oz imprendain una canzun. In mail per me per marandar. A te en peri fios dar. Esperienti da lioncio. Craies di forza c'è e gioco gen poms e paira. Su mingiat. Ma rende tu una baina. Sceia, osa tangil. Io conto la canzone. Teidla, io sai già la prima parte. In mail per la marenda, impirerà per me. Na, Nick, bec a me, a te. Io vesto un pli bugen il pir per me, io hai pli bugen per.
tu puoi avere me spire. Forza survegna l'ora als ce n'ha più niente, forza. Crigna ussa la Luisa, capias tutta la pazienza. E scucci quelle storie van avant, ma erano otras episodes che tetzen rtr.ch o fans. Però, ist un zafegn, als te vejan che una bella sera e verzeger te gir. Ciao zusammen!